Uoni halagi ko ade deni yedo he biawara dito ko ti pa la edo yedira video la kaba dira home recording studio ti le da kaba pui weda mani ti pa le ti lo pui wi da kaba thara ti le da phoda lili pui nyani ni pui weda la sweet water you pui nyani da la sweet water da do ke you ga biawara da phoda lili mani ti pa Nagaba pula happy pula punya nunda Amazon ti depan you can put on the links the planner USB audio here na headphone o na microphone o li na pui the da play te ma ye pui we da play ye ga ke ga ne ye ga tha pyan te na microphone mi to na headphone mi to ba kha de ne bu ki la lo ki ye ga pyan na ya we hapa wada tia da keep on we shi kwi ba ga kwi keep on we shi kwi ba ga awe pa wada headphone microphone da audio interface te kana we awe me have load in na record ne la ma pora na tu wada pro tools na program ye program ye tu wada pro tools na tu cubase te logic pro te the Crash Band are free lama here on the computer me do ba and the phone me me iPad ne lama what not to with a Crash Band record la phone na record phone ne lama na no Crash Band on bukale khu kwa la apui do di chema microphone ku gi do di chema microphone play yeti kwa tu ama na chai tu anam la ba ami do ma microphone play okay wala ye po kwi bana hepa wala the car key car te car lui car ara microphone stand bu do de chema ba ye po kele microphone mi na we copy lo de kele hu ko ya pu chi thela la Amazon apu ye na keyboard blema keyboard kishi khoba awina me pui dakha kika te kha lui ka hetu lo de na record na kalu ne la ma na computer me on we ye pui wili ye pui wi awe a hetu li da ke you ga thap ya ti uani halai ko de deni ye da he ya wada di tu ko ti de pa la eda ma lo le ka ba thara wada da sui lo da ka lu na pui da phoda li wi thara ba ba khoni ga thara pya na we ke wada microphone apply ne oda key chu wada shu ne kle wada la microphone oda wada shu ne kle wada la interface na da shu wi ne awa kle wada la interface oda da shu ga ne kle wada la microphone thara pila interface alo wida cable thara kila microphone awe kewara interface apply labu thara wera phe lo ki be phe Mimi la play with the bone with the bone ke with a USB ke with a computer thara we bloody
buka thara ke la tar khana ke ora micro headphone na win headphone thara pene we khana ke ora headphone ata window wichi na window rate na wichi rate we ne numerical dagli na ba chi lo ra 48 volt na we ke ora microphone te da pa na when we do dagli me chi da no we do ra dagli me do ra no we chi la me da da pa khana ke ora na microphone o ata play na chi la benete ata we do we chi pene we're gonna speaker me one na thara la lo ki ne na we do we chi te deniya ne ye thara speaker ba ye speaker all the speaker ne me la kho ne data chot da clear you get to headphone ke me la thara da phoda le we le ho ne be ke le da la program na tu te ami myo la ma program na ye tu da Pro Tools wada no tu da Logic Pro Cubase Crash Band na tu pela ka ne la ma testing 1 2 3 4 para program we rather than you create a new track create when input 1 but thara wa microphone input 1 khone but gorilla input 1 na me tune na microphone apila kida na ba rate la kina we bo bi tune with a microphone de khone ba rate with that testing 1 2 3 testing 1 2 3 here do michi khane na we do ra testing 1 2 3 there testing 1 2 3 adora machila testing 1 2 3 number record ne nehebe chila play hello testing 1 2 3 testing 1 2 3 dora later testing 1 2 3 machila okay dago mo ik mera pela w